زن اگر آتش نمیشد خام میمانده ما، نورسیده باده در جام میمانده ما. زن اگر ما را نمی بخشید عمری جاویدان، بی تخلص بی نسب بی نام میمانده ما. گر نمی دیده ما از کودکی آغوش گرم، از محبت بی خبر ناکام میمانده ما. گر به چشم ما نمی دوشید مادر شیر خویش، کوری مادرزاد در ایام میمانده ما. گر نمی آموختیم از زن ره و رسم ادب، بدگوهر بدزاد بدفرجام میمانده ما. زن اگر آتش نمی شد خانه ما سرد بود، بی چراغ روشن در شام میمانده ما. گر کلام اولین از زن نمی آموختیم، لب فرو بسته به هم چون لام میمانده ما. آتش زن بود که ما سوختیم و ساختیم، ورنه چون سنگ سر اهرام میمانده ما. روزتون بخیر باشد دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم. خیلی که در اینجا دیدید خمیر چگالدک از نصیب باشه. چگالدک میپزم برای обед کم ترک میخریم. خیلی کودکو خشرو همه چیوش نمیخرن. با این پیازم داره کم ترک اگر نمایان شده باشه پیازم دختگی میشه و در اینجا باشه در بالای گاز هازی میپزم میشه. شکلش باشه دوستان عزیز. اینم خیلی کدستم رنگی پانچکی برای که کودکا به نهایت پانچکا دوست میدارن. همین نمود باشه و ذوق کده میخرنده برای ذوقه کی کودکا. دوستان عزیز زنمی خیلی تیار شد چی ما پانچکای ما ایرم رنگ پانچک برای کودکا کدم. چه خیلی گفتم برای کودکا کدم والله من که خوش رو این ایشه باشه با بای ترس کردم جوشن نیارو ناو گرفتگیم جوشی بدن. من خیلی دوستان عزیز حاضی میچشیم. این در خمیرش چی دختگی هم نیستیم بگم میشه برای چکی اما یک آبو نمک بعد آرد دروژ بعد بعدی رسیدنش یورا دختگی مگشنی چو پیاز یورا شکروی مکان ترای همه قشماندگی ای بانکا برای که کسالان خونگیون نمیخرن بودکو و شوارم کسالایی که میخرن همه قشماندگی خدم ده میشه باز یک تاشه میچشیم ندرنش خشوراک بختای بسم الله. با مزه دوستان عزیز ما برای چی نشون میدیم؟ برای نشون میدیم که شما میسر تلفن بخیزید بدوید بریدم خیلی بپذید بخورید با مزه. من خیلی دوستان عزیز تا آخری ولاگ با ما باشید. دوستان عزیز ما همین جای تریزه نگاه کردم همین کودکا ده حیران شدم چقدر همین کودکا همین تیفلای بیگناه بگیم کودکا همین آیا خیلی ما بارین کلانسالو ده با عقل تران عقلشون میگیره کدومی موسیچه را زده کشتایده تا موسیچه گوردن یکم من نگاه کرده ایستادم همینجا دارم همینجا پوشوندن تاگی خوک کردنشه با ای بالوش علف موندن با آب ریختیستین انا یک تایدیگش نمیدونم کجای با گرفتن یافتن آوردن اینجا چقری کندیستین و تاگی خوک کردیستین خیلی نسبت بعضی ای ما کلانسالو همی کودکا دلسوز بودیم با یارو там بازی کنی روی کدیم که کودکا هر رنگ بیگونه ها کوی سیدین نگاه کن ما بازی که دیسته کودکا یا باشن ایستادین ترسیده. دوستان عزیز من او بازار رفتم دی وقتا ما یزنتونو بازاروی نماندیستم ده یا درست شد برای که سلفه داره بیرون شماله برای ما رفتم چیسته زنکی خرید کردم برای که مردکا بروان خیلی کلام خرید میکنن که چانس میبودن میگیرن. ما رفتم
хайна чӣ хеле ки шумо гуфтед ман савзиро оли мешум барои ош харид кардамда мардак бирава зира резондианш мардак бирава нахуд мегира помидор мегира бодринг хай будака чиза онҷо чизе дид мегира ман рафтам савзи гирифтам тоза ба занаки харид кардамда баъд барои бульён ман фақат бульён истифода мебарам тамом шуда буд якта харидам 4 сомона дар тоҷикистон хай макарон барои фикрӣ хай ягон чӣ мекунем баъд ман иним хеле эконома када иним хеле харидам 3 сумдаи ай салати савзигӣ 3 сумда салати капустӣ ман 3 сумдаи ҳардуша дар 6 сум харид кардам агар мардак мерафт дар 6 сум тоқи помидор мехарид меомад бо ба ғайру 6 сум бо 1 килои мегирифт 1 килои мегирифт агда бисёрам хеле мегираи ба бо харидам картошка и картошкаро 5 сум мехарид я картошка сафеда ма 4 сум гирифтам пурсидам гуфт 5 сум усу рафтам биё 4 сум метема пак гуфтак хеле харид кардам ёд мегам пул бупурс бураба мегам биём қомету биринҷ харидам биринҷи 10 сума чиста биринҷи намқол ошайдаи и бурои биринҷи чанд сума буромадай пеш гирифта меоя ма чиста 3 суми харидам гуфта ой чия як гуда охи як бор мехӯрем тамом охи сера онам як бор мехӯрам гудако тамом як бор мешинем мехӯрем бамаза савзи чанд кило гирифти 1 кило ви нахӯрдем дар 1 кило биринҷ 1 кило савз дар 1 кило биринҷ 2 кило савзи медозам не 1 кило медозам ман қарга нахӯрд мекунӣ 1 кило медозем чӣ фақат 2 кило меорди айвайди худум мерафтам не хай 5 сум зато савзи дора надора не вақтое ки савзи қимат буд одамо савзи намедохтанд ҳозир мегирем иро мешум насиб боша ош кадестем ошмон тайёр шуд нишон метиҳем оши мардак кадестем мардака пеш када овардам дӯстони азиз вақте ки эконом мекунӣ баъд ҳами дега аз сари меояд дар сари чапа мешавад ино эконом кардам ба дили худам хариду овардам ман фақатам хеле биринҷ мехарам инем хеле биринҷе ки неми биринҷ ман ош мекунам инем хеле меояда баъд ман нафаҳмидам ки и биринҷои дига хеле мехариди баъд дига хеле меомада мара як бор нагуфта ки и биринҷи дига хеле ҳамун видушам мажа хеле ана кози дега аз сарам чапа кадеста яку мара виноват кадеста ки биринҷа виноват не охи 5 сум эконом мекунӣ алама мехӯрӣ биринҷои регар ман мерам 15-18 сумаша мехарам ма 10 сумаша харидам ман фақат нем хеле мехарам бешухе байнам хеле меоя охи нами ялама меоя ошу ними ош безе бомадаи ҷанҷол хай ба мо иштиётам не ки мазаш нормал намеоя ранги ош меоя мазаш созай не ки видуш ха ранги ялама хай ошхӯрӣ биёед оша ялама чизе хай ба дили худтон нем хеле хай мекашем озӣ насиб боша яламаака хай нем хеле дӯстони азиз ба мо иштиёи таом касе хӯрдеса ба шумоам иштиёи таом дар ҳамин ҷо боша видеоро ба поён мерасонам то видеои оянда дар паноҳи худо бошад худо нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад хайр дӯстони азиз